Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Na pedang kilai penyawat ki kena ki bana kani kejela Meghalaya ki bala pas ba, bat ki bala yorong haka top kerteng jong ka top 20, haka result jong ka SSLC arhajar arpo. Sangat na pedang jong kini ki kena ki bala pau kerteng ki day ki bana kathan jong ka West Castles District. Kini ki sangat ki bala pau kerteng haka top kerteng jong ka top 20. Ki kentop ya udalang kiso merthong na Mairang Presbyterian Higher Secondary School ubalayo ka kerdan kebasan. But your distinction haka subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Health and Physical Education but ka subject kasi. But ubalayo sanspa san pusaw marks. Nang tabot sa UM Ame Bari Nongsiet na Nongstoin Public Secondary School, Nongstoin, haka kerdan kabapra. Ubalayo distinction haka subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Health and Physical Education, but haka kasi. But uniw kena ulayo ya marks hadu sanspa sanpo. Katba haka kerdan kabakan reu pat layo da'u Shubhan Kit Kumar Singh na St. Thomas Higher Secondary School Mairang. Ubalayo distinction ya ka subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Health and Physical Education, but ulayo ya ka marks hadu sanspa lai pukandai. But haka kerdan ka bakar prapat layo da Regan M. Nongrang na Tirat Singh Memorial Secondary School Maupanyo. Ubalayo distinction haka subject Mathematics, Science and Technology, Social Science, Health and Physical Education, but kakasi ubalayo sanspa lai punyo mark. Nakaliang jong unulum kubor ka batu CTV ulayo ro banyakran but uway na pedang kini kisamla kibalayo rong hakatop kerteng top 20 kata usamla M Ame Bari Nongsiet ubalayo ikakerdan kabapra but ubo pule haka school Nongstoin Public Secondary School Nongstoin ubadai ru ukon ningkong jong utaman basan DM Paliar but jong kakong P Nongsiet kibasyang basa haka snong mauyong pendengrai Nongstoin ha West Castles District. Ni komen shop ya dengan ayo yang beli ubah di Barcelona. Ini kembali minta, tapi ini baru kerjanya bata jumlah macam ini. Nah, baru kerja semua ya email dari Ifa dengan kibala Tristan dia lepas ni mentendak Indian yang dijengkelkan jangan dijengkelkan juga yang kesan. Dan dia kerja bukti mungkin balas salah dan sabit yang kekerban. Kunjung apa baru kerja semua yakinau hikai baru nadu kelas nursery hadu kelas 10 ke bawah. But dia maki kibalasan tu dia kerja nong jadi jangan tak ada kulit kucing jangan. Kunjung apa apa pau dia kerja semua yakinau tak kinau hikai kibam hikai ha. Sekolah ke bawah kulit mereka balai yarap yang nak kepor hati babun kita minta. Tak nasim do kan mereka kabu bang air kerja kublai. Ya, para kelas kejongan di bala leha. But ya baru kita nak school di bala yang dia akan ke exam matrik dan ke exam SSLC. Di bala poi syarat thon nak di bom poi ro. Makwa dan akan ke message itu ki ba feel dan ki bom poi syarat bakitu. Ba kinam do jingkermen ba kinam ikristo hadu ba kindajob. Namar kumboong hakim friend. Failure is not the opposite of success. It is a part of success. Di happen long punta. Kajing mengkaya jongaya kanika exam SSLC kalau long nadu pas sedang senam arjar ke kendai. Baru senam hingga la punut ya lapor ke jonga ngala punut kam ya lapor ke bangayo harajin puli. But naklem konsep hero di hakipor long school untuk mankasni ngasyak ki lai baji step na krekot na do lai baji hadu nyaw baji ta untuk syaban le school ipat na pet kini ki videos la po ki de ki motivational videos ki ong kini videos ki I will see bangin la ban yai ne wat la bun ki nomor itu hakajin puli kim dan bun ki distractions ni la ban ki puli ki thaba sane shatai khatam hakne ka arta ka badang long boong dang teenagers dang hap dang long vulnerable dang long dang hap that hakini ki jipun shoy ki jipun with ndai dakaba
yo ya kajing amin sim na yung masem na ni pet ikini motivational videos nila akan fokus pet ang hakaway babun bat kapat long hajing kulikot kunta man kasi nga kaya kunta ba hakipor ba ngalakat na break net ba ngale ki hobby ki ba so tena kum manusia jengwai mantem manusia ki beats tracks ba nadon ro ka account YouTube channel itu mah akabaya day ba kajing pili kajong anang siya kamat dan late join jwa ha kelas 11 12 ha kelas 11 ha Anderson High Secondary School ha ni Hashnong jemaah mga senior ka subject chemistry, physics, biology, but maths like subject mga jib maths compulsory subject ka ha man din orang may message ka ba kuat man ay ha baro ki para kena para sama jong kadong kathan but jong kajengahi ba kini tresiston compare ki shong school school ha aim kanong kendong ni hasor dre nadang tresiston bat iya minat gen sayo dek ban ke uso ubatyan uso aja kajinjok ba dakabalik kita hila di banjok kajing semua mati kambe school tadi hi kajing tresiston juli kena bat kajing yang juli bat kalau dikit hi lagi kalau fokus hitam hakawai ke tentang kemudian kajing tak bisa tahu buat kata apa jadi nak himan ke skill super entah dia yang kajing job buat compare mission skill hanong kendong ni hasar ni mission skill baba redor ke skill baba kajing mission skill boleh dikatakan kajing hukum ka school ay pini ka school mo kung daw kay habang kinokikay ang tupat kinokibala experience pa nasulo ito nado ka sa di ado ka STEM ang itong look na itong tao niya dahil slow mo sa tao yung play right ba yung wala panyo iya kami ka durong para let's say yung dala ay walang team ang yo ay kami ka durong so kung one sakman may piniti ay tilo ko ang baka day ka pintingan kaya ka nalang ka pintingan kung kayo si siyang hirap ka din sa okunan naman ang gay kun ng kong kaya kidon sa armut ki para ilang buto mo kaya kilanti ba ulong galam ulong mat lanti at ulong kanuksa yung para armut ulong kanuksa yung kaninasan kat kami kajing point yung kun kami siya kami ka kargan kami siya kami ka punta kalalong kaburom ya usinat kalalong kaburom ya yung tituti pa kalalong kaburom ya katur ya kajat mangsik ya ganti but kalalong kaburom ya pinong dikan kami ka school public secondary school ya anong span but hidap kaya di siokunan haba ikan mau ike kasi itu iri kiliat ba kami kajing poi dulu pun sa kami ka burom kadero leba kaki tamba ada kajing lang kami mulai balay nga itu iti kaladon kapor ba hakapor dulu pun dungi haporang class 9 class 8 jutat banong ban sisnem ujupoy dito sa hospital na maradon kajing sikom wakta ni kini kajing sikom kaya ayolan Hooray, hagapor ba usdang ya pastel nibu kajing duway kung kayo kasan at niduway ni ong ba ablay kani kasnem araga katindai kani kasnem kani kulay kani matrik kani kasnem kabadon tam nikwa roglay ulle kampla ulle kamisnay paun polite ken dulu kundumi usapan kut polite di usapan kut agar dibor di jimpang dibor di sikom Pak sisya baru sislam agak senam ada kat hendai kelempang. Ba niui ya kata aga jubak ke mulai. Nang taswa ban sasdang ya ke exam final. Ada ke por nak try kiri lagi press ni bahad kenal bahad. Ya ke iga bala jia isam mati. Kaji ya ki kabala tak ya ga jala juni berkawai ba satang kendiat dikisni i kumba kan ke exam kan sa sange ni kunno. Nila don ke jinglet mesin ada ke por. Bagi shifting yuk pakai exam, yuk pasang postpone untuk kapor. Hari ini siawu ya ke sarkar, negalia untuk kapor lomba. Kaya dek syakmat, hang turun nila duai, tu bayi kesem.
manong ba lakum lukum no glay unom syak pan kut aga nega exam ke dum kun ban isyong si syara exam kayai pe handai shwa si arsi shwa pan kut ke exam hadin layai ia kan mau ba ka sarkar ka penbana ba kan khang dam ya kari lane ka penjadi ya tu ka profil ko ada khat nhiều trik nhiều trik berai mas kini beri ikut handri trik exam de hang turu sa ar subjek ai 4 dat dan pendat atau ka formula islai jumut yo ba hang turu yo se sak penkut cuma penkut exam ibu yang jadi dua itu kesan mau leh islai ban nom syak dan exam ka sak penkut ke kalau long sisa kata jubab oleh jubab pada exam pun sak penkut bakwa ban penkut baik ke exam mare kut exam sak hang sendon jadi di school di college di institution lo dia kata kalau bang ong ba minut kami sakhi kata ni jadi pas ke ni pun ni nalor gaji nyarap pun dikai nalor gaji nyarap itu perlu jadi ka tamba kampla jadi pun nanti jadi mulai kata kalau ba ya tu nak kau di segi ya tu di press media ini buat nanta sa kawai pa kaba nakwa ban tempau kalau ba kumong bang ayu yo play ba untang bau lu kun idon ne kasap ha di pile ne idon ki wei ku kasap ki ba kapang bau lu kun idon pada kapor bau la khai kan ki kwat ki mau golong ba usai kun tam ne kasap dong u golong ba bansna di ruai bansna ki trak ki ruai ukun ni edi video edi musik video golong idon ha di YouTube channel ke bau la like kata kadega kapor ba penlut kapor bau la khai kan ki kwat te khadu khadwai kalong ba ngadon ya kan ga kubor na ka banta kiwei ki para longkuni ki para longpa hi kum ka ga sem kalong ba ila ai put ka ga class 11 plus min pha kili yu kun hala ga ga shlong hang ne hanan stan ba de si kila bandon ki perlok ki ba siu kla balai ba u don ha ka 8 position mo balai kin pha hashlong balai kin pha ki wei pa ki college ki ba pau hari ini pada idam naga jong ka jioi tak kawai na kita jioi ki jong ni tu ke sen kalong ba nin ailak pun ba un pendut ka por do u mala do ba kana pan pendut ala ga jong kesnong ala ga jong jaka ba ban tuli ha ki school ke ala ram lupa pan ga jing tuli lampi ka ni kalong ba la da ula le ha ha ki ni kelas ki ba 100 ba la ga ga sim ga jing preshitom ga do u kalong ba kayai ne hadu ke pas 11 class 12 kalong ba ingat ba lalu kuliah hakan ko ka school hakan ko institution kamun ramji affair te ai kani ko kubor sa ki pat ki para longkni longpa longbangin dei ban ret mesin apa hak ban kuliah di pun hakan ko ka school lane hakan ko ka college nama kamsong haka jing school kamsong haka kerteng ko ka school lane kamsong haka jaka ko ka school ka don ka song haka mensim do jing kun kamen sim dari IT gitu pun bat jadi Arab dari kini kita jadi Arab dari nong hikai pada ngek kita di pun di mau bersih di balak ban penek yang buat terkat pada kata ada jinang dan hidup di junction hang dari pun di dunia tekan ni kubor kaba nganga ai sen di para nok dari para nong pa di donging di nongsam ba let's say jin lada mangi di basong di jaka di kampung dong yin sei ki kun na ki sem joni bat ngin bu ni ki hang ni ngangek ba ka dong ka than joni kan paulang ki ba paulang ati wei ki than mrei ku malong ro sikata kalong ba undei ba ibisni la undei ba ngong kim sim ni iba ki kun na ka dong ka than ga joni kalong ba ina ki adat ki ki kulen nang ni kalong ba ki ino ye ka dong ka than na jong kimi sabar rei la ka taw kalong ba ki wei ki school ki college kalong ba ki yo hai ke durong tinggal scam dalaga ina ni sakmat kunjuru kini kinong penyat ke kini di school hari kedong ketan nong sekolah di demi kinang penha susu nangit kan ai musim sibul ni kini kipa kan ai musim sibul ni kun samla di demi bat jing angnut ke jing kini lenti hak ka jing raplan habaro kiliang golong ba kini lenti ba sisim kasih di kun jongi tiba pas ha tiba le ha na kini kedong ketan nong sekolah demi kim don kam su ban mi sabar ban le kule rai dai ban kule halai ban snong kita baga jindon jongki hasinda di kini kipa nakrai katakan ham hasu su ontai ke kule mai ya ga jingin ga jongki ga ga jindon hasinda di kini kipa kata ga de jing anut ga jonga kata ga de message ke na golong ba lara nila bandon hasinda di kun
Tapi kun kin ran sinna jadi di ba kin ham like shibun na ki di APA ham tam kali im ha de juk di sliu di im ha de juk jong itma jadi drops la ki we jai jin penlin ki sliu ki tak sisa ki kun di na ki na sam de kata ga de message ka na don man ai si ki ba tentang kita di shibun